Tērā e tahi wāhine no roto o Ngāti Kahungunu e mōhio tia nei he witipu, ka tae au te kōrero pērā. Engari kua tino witipu rau atu tētahi o rātau i tōna waimarie ki te tūranga o te witipu i te whakaari rongonui ara te Wizard of Oz. Kua angi tūra wātua Patrice Tipoki i ngā mahi whare tapere i te pāpaka nui a Māui. Yeah, I could sing here. He whare tapere hau ki a Patrice Tipoki, engari anō te atāmira me te tini o nā kaimā takitaki. We'll call it home too. Nōnā te kanohi Māori i roto i te whakaari waiata a Wicked e tū ana kipo e hākina. It's an amazing role, I think, wherever I've been blessed to have the opportunity to do it. It's an awesome show and, yeah, an all-encompassing role, so it's really great. Ko Wicked te paki waitara i mua i te paki rongonui The Wizard of Oz. Ko Patrice te wahine mākutu o te uru, ko te kaupapa, ko tōna aroha ki te uenuku o Oz. It's pretty big, it's pretty up there, but I think given my background, I feel prepared. And so it's really just enjoying it. And, every night's different, every audience is different. Nō tētahi whānau whai pukenga Patrice ki nā mahi waiata, whakaari hoki. Ko ia tētahi o nā kai whakaari matua i roto i a Lion King ki ahi te reiria. I've done it all my life, but then I studied and I got an agent and got into the industry that way. Ina ene kua whai whānau ia. Nei rā tana pēpi a Elizabeth Marama, e waru marama noa te pakike. It's the best role I've had so far. Kei poi hākina te whakaari tai atu ki te marama o Māhuru, kātahi karere atu a Patrice me ona hoa kaimahi ki Piripane, mahi ai ki reira. Rapara tā whai, te karere.